bon ko tumu qualité de doro abe balo jiriw ni fendo la duni daga na wa ba fo situmu ibn hajami aka kitabu kono muhalla ako fengo fenye hasarati de hasarati duguma fen nunu kata basan na sunan tirewuna aba be togo fo kata fo kana tumuna ako tumu qualité be min be paw min te paw abe haram fengo fenye hasarati de fenyuguto de abe haram donc alaka aya koso yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharimu alayhim al-khaba'isa donc ba ko ne aya kono ne aya be jige wakati mi arabu kan yanama ya kono ka dugubaw kono ka balo kono dugubaw kono fengo fe ni arabu tumba ajate mina fenyuma ye nuba du o bora khaba'isu kono fengo fe ni arabu tumba jate mina fenyugoto nuta du abeddo na khaba'isu kono donc duguma fembu odela abasana fe asfen suguta tumu mimbe pa minte pa abe haramu iyado burusu mo tumbu do folo kungo de tumbe haru bo fo ewa kitabun nunun kono arabu ka burusu mo jatete uluka dum feunka parce que burusu mo kungo ni ewa degumba bila fendo duni na kasara duni madaga jatebe arabu ka duguma mo deka ulu ye minke fenyuma nu tumba dun abe do teyibatu kono ulu ye fem minke fenyugute nun to ta dun abe do khabais kono donc tumu nunun te du asugu tumu qualité be asite du tote tumu yesa na be ni fem na kanata kuma bila nyogona